أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بندراب أن تامينا من جورام من ناقنا مؤلم الجر رنجلنا دا أرد حند يوتر كفاتي ngurdam annabi gila ko adi jibinede makko hande o jibinande hol kewkoji bannodi hen ko adi fof ngurdam annabi ene jeeya joljole badnoɗe ko adi nde o jibine adi nde omo jibine won joljole badnoɗe ɗen ɗon joljole ene hen ko ɓuri taskede ko wiyete hadisatul fil. hadisatul fil ko kewre ñiib nden ɗon hitande woni hitande ɓurde taskede joljolal badngal ko adi annabi on ene jibini. aywa ولما رأى أبرهة العرب يحجون إلى الكعبة بمكة أبرهة kañum wonno joom ñiibiɗi nde o yiino wonde arabeɓe ina kajji ene jaha makka ene mbaɗi tan dow men Allah wa ra'a ta'zimahum wa taqdisahum laha o yi wonde no arabeɓe mawninirta nduɗɗon suudu kaaba ene ɓe cennirnuni kankone bana kanisa tan kabiratan bi Sanaa. kankone Abraha o mahi église mawɗo e nokku biyeteɗo Sanaa. hol fandare makko e mahgol onon église wa arada an yusrifa hajjul arab ilayha o wi ko arabeɓe kajjoytuno ina jaha makka to ɓe mbatta arde e église makko ɓe gacce makka ɓe jahato. falamma samia bidhalika rajulun min bani Kinana o gila nden woodi goto e jeeyaɓe e bani Kinana nani wonde Abraha de kañum ne cuurel mahi église ede anni makko e ngol ɗon mahgol ko ngam hadde arabeɓe yettiyade makka kaada église makko. kanko on ɗon gorko dakhala ha leylan o naati e église Abraha on ɗon mo mahno falattaha qiblataha o moddini huccitirde onon église. walamma alima abrahata bi zalika fara ghayzuhu ginden oɗon gorko naati bonni ɗon waɗi ton ko waɗanno sofni église o Abraha tini ɗum metti ɗum noon o tikki wa aqsama an yahdima al kaaba hankan o wondi o yiwantumo o yirbin kaaba ka woni kaaba ka mo e helka ɗum ko holko tagi o ko intiqaman li kanisatihi ko ngam yoftanade kanisa makko oyo mbaɗanoɗo ngal ɗon baɗal. joni natti firlidde yimɓeɓe e yaade kaaba to kono kay ko helde kaaba ka e hoore muɗum. ngan saanga noon sara abrahatu be jeyshin azimin adaduhu 60,000. abraha yehi yaadi e kono muɗum kono ngu noon maɓe gon fodde wonde 60,000 jundi militaire. kam fof ɓe jehi ilal kaabati li yahdimaha ɓe jehi to kaaba to ngam ɓe kala kaaba ka ɓe bonna ɗum. kanko abraha waktara li nafsihi fiilan min akbaril fiyala o suɓini hoore makko ñiiwo gooto ɓurba mawnude e ñiibi ɗi kala. wa kana fil jeysi 13 fiilan taw gonɗon kon ko ñiibi 13 gonno hen. wa wasala sayrahu hatta balagha mawdi'an qurba makka kanko abraha omo yaha omo yaade kur makko haɓe jetti e nokku ngari haɓe ɓalli kaaba ka
وهناك عبأ جيشه وهيأ فيله دون مفتي كل مكنغو وني هبلد هنكنتي نيوبا وتهيأ لدخول مكة هنكنت وني فينتاد holno natirta makka wari ha makka dartima non o heblo mo ƴeewa peeje hollo o natirta makka ngam o yirbina kaaba ka falamma kana fi wadin bil qurb min al bayt al haram nden ɓe ngarin ha e cangol gotol ene ɓalli bayt al haram ka woni makka ka barakal fiil ɗon tan ñiwba jusi ɓe ngari haɓe ɓallima suudu kaaba ndu نيوبا جزي ولم يقم لهدم الكعبة نيوبا سلي ويكن هلتا وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم ويجري زي نيوبا بكوتش نيوبا بانج ورق ولا بانج رو ولا بانج فنانجلي نيوبا يهد وإذا وجهوا إلى الكعبة بركة kono noon so ɓe kucciniɓe to kaaba to baŋnge hirna ñewba juso ngooru so ɓe kuccini baŋnge worgo ñewba ummo doga so ɓe kucciniɓe baŋnge nano woni baŋnge rewo kañumne ba ummo ba doga so ɓe kucciniɓe baŋnge funnangue ba ummo ba doga kono ɓe añata huccinede tan ko e kaaba so ɓe huccinaɓe kaaba he tan a yiyat ɓe juso fa baynama hum kadalik is arsala Allah alayhim tayran ababi hanka ɓe ngori noon on ya garta ɓe ngorno haɓe tampi is arsala Allah alayhim tayran ababil gan sango noon Allah neli e mabɓe diwe biyeteɗe ababil tarmihim bi hijaratin ɗen ɗon diwe aɗi berloɗe kaaƴe ɗen ɗon kaaƴe ko min sijjil kaaƴe ɗen gummi koye jeengol biyetegol sijjil فجعلهم كعصف مأكول ɗen ɗon kaaƴe walla ɗin ɗon colli battiɓe enen ngesa ñayabaɗi ɗum waɗi woni ko Allah haalete e Qur'an on wiya alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul jomiraɗo haalata o wi alam tara kayfa fa'ala rabbuka beele a yiyani hono joome waɗiri e jomiraɓe fiil yimɓe e ñiwoba alam yaj'al kaydahum fi tadlil beele o waɗani peeje maɓɓe ɗe ina wona peeje majjinaɗe peeje bonnaɗe wa arsala alayhim tayran ababil o neli e mabɓe diwe ɗe ganduɗa ko ababil nde tarmihim bi hijaratin ɗen diwe ɗin colli ina berloɗe kaaƴe ɗe ganduɗa min sijjil gummi ko e jengo biyetego sijjil fa ja'alahum ka asfin ma'kul o watti ɓe ɗo ngesa ñayaɓe ɗe kanat at-tayru amsalul khatatif o wi ɗin ɗon diwe mbano kono yeru diwe ngol biyeteɗo khatatif ma kulli ta'irin salasat ahjar ndiwri foof woy sonndi foof ene jogii kaaƴe tati hajarun fi minqarihi hen hayre wotere solluno waɗa ɗum koye hoggo muɗum e hunuko he wa hajarani fi rijlayhi e kaaƴe ɗiɗi e koye takkeje e sollundu woni kaaƴe tati amsal hams la tusib minhu ahadan illa sarat tataqatta a'da'uhu wa halak e kala fof nde solndu werli gooto e maɓɓe hayre jeeta joomum ina taƴa targal ha halko ha gasa wa kharaju haribina yajri ba'duhum khalfa ba'd ɗon tan ɓe jalti hankkadi ɓe doga ɓe no doga ɓe ngabbi e maɓɓe fatasaqatu bi kulli wadin wa halaku ala kulli turuq non jeeta ɓe jaha ha oyto banggue caama maya ɓe jaha oga banggue caama maya ganti ɓe cari tan e laaɓi kam fof ɓe lappi ɓe wayno halka hono Allah haaldiri ɓe ni ɓe mbayɗo ngesa ñayaɓe ni wa amma abrahata fa ba'atha Allahu alayhi da'u fasaqatat bisababihi asabi'ahu kanko abraha Allah neli e makko ko ñaw on ɗo ñaw noon jeeta peɗel ɗi jahata ɓooya so ɗendu saama
ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ يهو ويتاكي تون تو ورا ماكو ويتين صنعاء وينو فيلني ولا وين تشوفني عند حيدر فون فوق قلت حيدر هدا ماكو وانشق صدره عن قلبه ثم هلك دون درن سهم ونتي وند ند عن كندو وهلكي أيوة ني الحلكي الحلكي أبرها أجي إكل مودم وأما قريش في قريش ينقل بكم فكانوا قد تفرقوا في الشعاب من كان بنداب كاد بتشوله وتحرزوا في رؤوس الجبال يا قال بتشوله مونتنوجي كاد نونك خوفا على أنفسهم من مواجهة الجيش أبرها بمجرد نونك غم كل kono abraha addunongo tawi haɓe cuuɗiyo waɗi kamɓe kaɓa ko kaaɓe ga haɓete walla ɓe kamɓe ɓe ngari ko yirbinde kaaɓe kam kamɓe haaju maɓɓe ngara hen aywa min mi waaji hade jeeyi abraham falamma nazala bil jeysh ma nazala rajau ila buyutihim aminin gille hankante ha ko sabanno e gonɗon kono ko saami kamɓe nden ɓe jalti ɓe payi e cuuɗi maɓɓe ɓe waɗi ko kooli وكانت هذه الحادثة في شهر محرم وهذا كيو نون ونوك اللور ويتين محرم ون اللور بيت حرام قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأن حرام قادي جبنان النبي صلى الله عليه وسلم محرم ربيعين كو سفر وتين كو ربيع الأول أما حرام أبري هاران تلادو هاران وندل مولود وكان مقدمة قدمها الله لنبيه وبيته وإنه ونتهم غردي غندا الله إنا أردني دم ngam wona teskuya waasi jiteede sabu wonko Allah heblat wonko arata wonde li nabiyyi wa baytihi dum wonani kawis wonande suudu kabandu wonani kawis kadi wonan garawo woni annabi sallallahu alaihi wasallam dum ko li kay yulfita anzar mushriki makkah li makkanati albayt alharam ko ngam mushrikuna wonnobe to makkah to ngacca hakkile wonto ndudo suudu de wana suudu meru wonko woni hen ولقدرة الله سبحانه القادر على كل شيء خلق كده وانت الله وقطن كله هوند تمهيدا لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإنترن غردين برسم ونند نلال النبي صلى الله عليه وسلم دمونا كأدي عند النبي جبينك غرن تجعل النبي جبينه مولد النبي صلى الله عليه وسلم جبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا فيما سبق أن عبد المطلب كان له 10 من البنين عبد المطلب إن جينا بيبدأ سب وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه لا تنومنا عبد الله كنم وني بامم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله اندون كو بي عبد المطلب اي كونكو عبد الله جينو كي بيبي غاندا دو يدي عبد المطلب بوري يدي بيبي مودي on bubbe ne yataade e bebbe وهو الذبيح كانكو جوغونو هيرسيدو الذي انقذه الله من الذبح اون وني ما الله دندي هيرسيد ولما كبر عبد الله وبلغ مبلغ الشباب قلنا عبد الله كان تحلي فاهم موني اختار له أبوه عبد المطلب عامر بنت وهب كان بامم عبد الله وعبد المطلب سبني عبد الله جمسود بيتر آمنة بنت وهب زوجة له غم عبد الله رسم آمنة آمنة أنك نوانا يمم النبي صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا كانك آمنة ولا تنومك رب قرب تسكير تبنج أسك
to bange yonta kala kanko ɓurna hen an rewɓe zaman makko kanko ɓurna hen wa abuha sayyidu bani zahrata nasaban wa sharafa way kanko amina ba makko wonno ko ho bani zahra fa zawwajahu biha kanko abdul muttalib o resni abdullahi amina wa ba'da fatratin qalilatin arsalahu abdul muttalib ila al madinati caggal fatra ɓoyan caggal desdal mabɓe kanko abdul muttalib o neli abdullah ila al madinati fewde madina liyashtariya lahum tamran ngam o sonnaɓe toon tamroje fa mata biha kanko o maayi to madina to kanko abdul muttalib wa jamiu ma khallafahu abdullah 5 ajmal o wi noon so tawi ɗon tasko ko abdul muttalib ɗacci caggal mum ko en rone ko 5 ajmal woni ko geloɗi 5 wa qit'ata ghanam wonne dammir wa jariyatan e korɗal to habashiya ismuha baraka on wiyete ko baraka wa kunyatuha ummu ayman wa charma ko wiyete ko ummu ayman wa hiya hadinatu rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma ba'd on woni hadina won ballo annabi sallallahu alaihi wasallam dan lamma mata abdullah taraka zawjatahu aminat hamilan fi makkah lamma mata abdullah gelenden abdullah sanki ton to madina taraka zawjatahu aminat hamilan fi makkah o acci jom suudu makko amina ina sawi wa kana yar'aha abuhu abdul muttalib ngan sama non bam makko wonno toppitadam woni bamo abdullah kanyum woni toppitade amina wa kana al jami'u yantaziru aminata an tada mawludaha yim fof tan kadi ina pande de amina jibinta reedu mum du likay yu'awiduhum an faqdihim abdullah ngam wayno annama lomtogol ni sabu ko ɓe mbasi ko on ɓiɗɗo ma amina jogori addude eɓe dardira ɗum hoole ɓe dardirtano abdoullahi walamma jaa yawmul wilada ngiri nden yeehi ha nelawma jibingol ngol yonti hakat rasulillahi sallallahu kanko yummum annabi sallallahu alaihi wasallam woni amina o yewti qalat o wi lamma walaktuhu kharajat minni nurun adaat lahu qusur ash-sham ene jibinmi annabi de on annore yaltina en annore ne yeynima kuɓeji gonɗe to sham to walamma waladatuhu waladatu ummuhu arsala ila jaddi abdul muttalib gilde hankanti yummakko jibini kanko amina o jibini annabi o neli o nelani fewde to tani ko to woni abdul muttalib bamum abdullah aya tubashshiruhu bi hafidi ngam omo weltinaram tani ko mo dañ fa jaa mustabshiran kanko ari omo weltina wa dakhala bihi al kaaba ona de makko kaaba wa da'a allah wa shakara lahu o woni e ñaagade Allah omo mantamo waqtar lahu ismu muhammad kanko abdul muttalib kanko suɓani annabi o inde wiyeteno muhammad te wa hadha al ismu lam yakun ma'rufan fil arab ndeɗo inde noon nde andanoka to arabe mana arabe ngowani inde wiyeteno muhammad wa hadha al ismu lam yakun ma'rufan fil arab wa khatanahu yawm sabihi o du'naka e nyalam batuɗo jeeɗiɗo ɓiijo kama kana al arab yaf'aluna hono arabe baram noni jihin ha jomum dañi duuɓi jeeɗiɗi ko nden jomum nanante nden jomum dunte hulul barakati fi bani sa'd ɗum wonno ko fate jibingol andabi mo tellugol barke e bani sa'd wa kanat al 'ada عند أهل المدن من العرب أن يبحثوا عن من يرجع أولادهم أي عادة بأنغان سانغ ونوكو ستيو جوم يي هذا نيبين موين تابين كونو نوات دمتو موين نوات بين موين ابتعادا لهم عن أمراض المدن ɗum noon ko ngam ɓe maɗirta noon ko joomum wasa wonde e gure terde
hankkadi ina wowa gurdam teerɗam walla ina bona ɗam ko ɓurata fewde ɗum nawe to gure teerto walla ko gure dowrito ngam wona ko teerto kadi wa yutqinu llugat al arabiyya nden gansa ɓe ɓurata ɗigginde wawde heɓindade ɗemgal arab ngal sabu so jomum jibinama e teer ganduɗa yimɓe foof ina kawrton ɗemɗe foof ina kawri hen ngam ɓiya wawa ɗemgal tiɗgal saɗat kono sa nawi ɗum e nokku mo ganduɗa ko ɗemgal gotal tan haalte tan ɗemgal arab walla ɗemgal fulfulde ko gansaga ɗemgal mum ɓurata tidde ɓurata heɓinade nden ɓurata woode ngal ɗemgal fi mahdihim faltamasa Abdul Muttalib li hafidihi al muradi gansaga Abdul Muttalib hankkandi feli suɓanade ɓi tani ko muyninowo wastarda lahu imra'atu min bani Sa'd ibn Bakr o dañi muyno goto jeeyaɗo e bani Sa'd on noon wiyete ko Halimatu as-Sa'diyya on noon muyni annabi caggal jibinade ay amira o wiyete ko Halimatu as-Sa'diyya bintu Abi Zu'ayb wa zawjuha al-Haris joom galle makko noon wiyete ko Haris min nafsi al-qabila kamɓe jeeɗi leñol gotol wa ikhwatuhu sallallahu alayhi wa sallam hunaka min ar-rada'a Abdullah ibn al-Haris wa Anisatu bint al-Haris wa Khuzafat aw Jazamat bint al-Haris kanko annabi o wonɓe o muynidi hono biyeteɗo Abdullah ibn al-Haris ɓe muynidi wa Anisatu bint al-Haris on ɓe muynidini wa Khuzafat aw Jazamat bint al-Haris o ɓe muynidi wa hiya ash-Shayma wa kanat tahdun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ibn ammi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ammuhu Hamza ibn Abdul Muttalib mustardian fi bani Sa'd kanko bappaño makko biyeteɗo Hamza muyninama to bani Sa'd ibn Bakr fa arda'athu ummuhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jummum annabi sallallahu alaihi wasallam muynim yawman wa huwa inda ummi Halima to gansa ummato makko Halima o wara'at Halimatu min barakatihi sallallahu alaihi wasallam giɗɗen ko hololu baraka kanko Halima o yi barkitellide e galle makko e ɓesgu makko fa kanat Halima tahaddas Halima kañum woni e haaltude woni e yewtide nde o ƴetti annabi omo muyni ɗum nde ko o yi e barkitelliɗo hen o wi annaha kharajat min baladiha ma'a zawjiha wa ibn laha saghirun turdi'uhu fi nisbati min bani Sa'd o meeɗi yaltidde e joom galle makko eɓe jaha tawa eɓe gondi e cukalel gotel muynintego taltamisa ar-rada'a tawa eɓe jaha eɓe ɗaɓɓitoya muynintego qalat wa zalika fi sanati shadida lam tabqa lana shay'a ay ɗum no wonno kay ñalawma ganduɗa ko ñalawma cattuɗo haydara min galano haydara gansa fa kharajtu ala atanilde wa ma'ana shatun lana min jalti min jaltum min jogi bangel gotel wonde shat woni jawdi gotel wallahi ma tahlub qatratun min laban wa ma nanam laylana ajma min sibyana allazi ma'ana min bukaihi min al-ju' أي ما في ثديين ما يغنيه وما في شاتنا ما يغذيه ولكن كنا نرجو الغيث والفرج من جالتنا هيدر من قال حيسن أجتي بيل بري على غيلته جماجي من دانتاكو سكاب بين نونغاي بج جمع نيلام صابون هيك ما في ثدي ما يغني إيه إن دمني على كون هنكو إنا ينام وما في شاتنا كد ما يغذيه إيه hay komin jogui ko bey walla baali ala ko wawi nawde ɗum kono walakinna narju al-ghays wal faraj kono amin jorti tan ma Allah addu moƴƴere muɗum fa kharajtu ala atani tilka falaqad ta'akhkhartu birrab hatta shaqqa dhalika alayhim ngan saga noon min jaltimi min kadi hay bamgel ngel jogui ngel ni kañum hattanani jaadu no fewi ngel yawani pamirta ha def mini addanta caɗele ardanoɓe kamɓe so ɓe jaharka e paɗaɓe hatta qadimna makka no min mbaɗi hankkadi hamin jetti makka naltimi so ar-rada'a
الرضع أمن إيوا يب موين نير أمن موين من بينجب أمن فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلت من قلا حيدر فمن جهة بدبتها موين تيب على فوف دب من قند نصوانا تطعم النبي صلى الله عليه وسلم موين نقول فتأباه وأسلي قال فوف بيار شكل موين تينجل ديناني kono noon bamo wuran ko dum manon ko alyatim sey joomu nani dum tan wa zalik annana kunna narju ajran min abi sabi sab minen sayi amin ƴetta sukaaɓe janam amin moynon ɗumen ko sababuno jortade min mbayi wasdani ma bamum woodi ko totta amin komin gurda aywa ɗum addanta amin so tawi amin jiilo min jiiloto ko sukaaɓe ganduɗa bamum en enen guuri taw enen mbawa toppitade amin minen أي وذلك أننا كنا نرجو أجرا من أبي سبيل فكنا نقول يتيم تيويام كو يتيم تمن بيتيم تمن كاوي وما أسى أن تصنع أمه وجده يتيم كم هلكو يمم ولا تانو واي ودان دمي فكنا نرفضه لذلك ɗum addantuna amen so mbiyam kaari ko alytim tan min jaɓata ɓe mbiyata o kam ala fof min mbawi fagitade muɗum sana tampere ɓeydanta amen ala fof ɓeydanta amen ko ɗum بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رديئة على فوف دب من قند نون سونا دني ممينت إلا أن هاي ديمي بنقرد نون بفوف من فوف دني بنجل شكرل نجل غندا إنه نموين تو بامون وور هاي ديمي فلما أجمعنا الانطلاق قلت لزوجي من جانون هنكد من جد هود على فوف هدي سونا هود من دنيان حيدر بيام جم قلمو والله إني لأكره أن أرجع من بين سواهبي ولم أخذ رديا يمين كان مد أني رتتاد يادي بأمبي تو مدنياني موين تاب والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه ويبارك نون نوندي ممياتو اليتيم أون تون ما تشالي نون مام يتم مام جبتم قال لا عليك أن تفعلي جم قال له يوم دم كان باس على هن دوا يا دم بدا يا يتام أسأل الله أن يجعل لنا فيه بركة ويدمني الله إلى ورد منهم بركة قالت فذهبت ويمين جامي كان هذه مرسعد هالك جامي فذهبت إليه وأخذته يتمون وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره ويمين ونام بدي يرمي ولا بدي جورت مكهون على min addini kam ittudemo tan komi dañano goɗɗo kono sanne mi dañi goɗɗo kam mi ƴettata mo ganduɗa bammo wuura falamma akhadtuhu raja'tu bihi ila rahli jaami non nde jaami ha ƴettumo min duttitimi paami hankkandi to groupe amen to woni to sefre amen to falamma wada'tuhu fi hajri aqbala alayya thadiyahi bima sha'a min naban aɗa gila aɗan o wino wonde men jahannode en ɗi makko ngalano haydara jiya enɗe ɗi puɗɗi addude kosam fa shariba hatta rawi cukalel ngel yari woni kanko anne bo o moyni wa shariba ma'ahu akhuhu hatta rawi ko noon kadi haymo wonduno moyniti tumma nama ɓe ɗaani ma kunna nanam ma'ahu qabla zalik ede ko adi nden min ɗanotonoko ko adi no ƴettami annabi nde en ɗum ɗi ngalan hay batte ko ene moyni neɗɗo goto sago yimɓe ɗiɗo joni noon ne ƴettumi ngel ɗo cukalel nde en ɗiɗi batti addude kosam guel en ɗiɗi batti haarude neɗɗo goto batti haarude yimɓe ɗiɗo nden min ɗanotonoko joni ɓaade deyɗi maɓɓe keewi eɓe ɗano hoy ɗum noon ko adi ne gandami annabi walla ko adi nde ƴettami annabi mi dañatano ɗum aywa wa qama zawji ila shatina tilka joom galle amo yehi fayi to beel amin ngel ɗon walla baali amin ngel ɗon fa ida hiya mawlu'atun bil laban tan o tawi kadi mbaalu ngun ɗon ina heewi kosam fa halib minha ma sharib o ɓiri e ndin ɗon dambir ko o yari wa sharibtu ma'ahu hatta intahayna rayyan wa shab'an min nene kadi jarmi kanko o yari haw haɗa hawa ɗon ɓiti o tutti min ene jarmi ha kaare ha ɗomni
فبتنا بخير ليلة ويقول لن جامنا كجام برد أول جام جنا سب جام جنا من دان تاكو جونون الله ولا أمين من بتي دانار من بتي ناد من كان بتي من سكاب من سكاب بتي دانار وقال زوجي حين أصبحنا لان سأنجم كلمه بي سامي بناني تعلمي والله يا حليمة لقد أخذنا نسمة مباركة وعند النبي عند حليمة أن إنك أن إتي تربل بركنغا قالت فقلت له والله إني لأرجو ذلك هي من جدك من جورتي صبي كن جيدا له دم كان بيان أراندين كو أدنى يترينجل بشكرند ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي لمن يلتكدي لا غونغول اتمي بابا مفني مه ولا غبي مهن النبي صلى الله عليه وسلم والله لقطعت بركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم اي بابا كم بهيرن تشغا كون غول لاول كم من دات غونغول غان كم كويما بي بنو كيفتاري بام مبي باوا دغدو حتى ان صواحبي لا يقولن لي يا حليمة تمهلي علينا ببتويد أنك حليمة يا رسيس أدد أمين كوي أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها بل باك وانا مبب ما بان جالتن دائمو فأقول له بلا والله ووني كم بدون مبب بان يارنوكو غودي جون دي كم بوات تقدر أبا أردو نمكن حبتادي إنها هي كم بدأ كم بون فيقول والله إن لها شأنا بامبدي ونك به ونك هيس مبدي وناني بوانو ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد من تو قلج أمنتو تو بسمو سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها في بامانون مي على فوف ليدي نغندم بور يورد اندين الليدي فكان غنمي تروه على حين قدمنا به معنا شباعا كثيرة اللبن اتي دين الليدي allay mabbe yorde e wasde ñamri hattade kay namirni dawi tan arti jeta namirni ina haari ina hewti kosam fa nahlub wa nashrab min bira min jara وما يحلب إنسان غيرنا قطرة ete ko buren hawnade ko wurongo fof ala hen fof biro sona minen hatta kana al-hadirun min qawmina yaqulun لرعيانهم ويلكم اسره حيث يسره راعي بنت حليمة هاوت ويرني يمبو ورنغو ono be batti wiyande aynaabe mabbe onon kam jehe to gayna ko Halima yahatto onon dawre ton kanko de gam dawre makko jodi makko ni ene heew kosam onon jehe dawre on na banki fataruhu aghnamhum jiya'an ma tahlub qatrat laban jiya kambe stewi jodi mabbe de arti jada ko ene heedi be nanta en hay ko be saka be jara وتروه غنمي شباعا لبنا نجيا من دمرم دي ستوي دي ارتي دي حار تين دي هوات قسم فلم نزل نجد من الله الزيادة والخير من شيرا نندن مجد كم قلت من اتي النبي صلى الله عليه وسلم هن كان يرفوت من جي مجد إن بيدو يرفوت مجد كو بيدي حتى مرد سنتاه وفاطمته ديانو نهو تمني دب مكو ديد ناسان انتمون وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان وما مونرتنو مونكو غندا ننداني نسكا بمونرتن فلم يبلغ سنتين حتى كانوا غلاما شديدا ndo yetti do makko di ko wonta ngor ko suko tit sa yim cikara mara wana do dindo dañ قالت فقدمنا به على امه ونحن احرص على مكفه فينا غان سانون adduno amen ko ƴettidam ngam moynindam yomin ƴettimo min moynanimo o timmini am makko ɗum addini Halima nawtade to jinnam makko ayo ete non min jiiɗi ko yo Halima kanko hormuɗum walla yo Amina hokka aɓe min nawtam sabu min kalani makko taw
لما كنا نرى من بركته تبابني كمنجي بركنجل بشكل قال ديمك وقلت لها بيمون لو تركت ابنك عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة أنكم حدا كتير شكل ما كتير من شكل ما من دبل هولي سنجر وندي مكة ينكو بدأ كفاوة ولا كبن قالت فلم نزل بي حتى ردته معنا من شيران من جوتي هاو جب وندمين النبي أرت أمين من جاد أمك أمنا كفاتي جبريل قال النبي يمين قال مك غرنا حادثة شق الصدر حادثة شق الصدر جلال بلل كفاتي سكد بچ النبي وهكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حليمة إلى بني سعد ويكون داني النبي رتدي كده حليمة في بني سعد وفي السنة الرابعة من مولده ويندر النبي جبنا مهادا دوبني وقع حادث شق صدره يا سلام بيت مكة تشيكا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل لمنونكو جبريل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع غلمان أتاه جبريل إن فجأة سكاب فأخذه فصرعه فشق عن قلبه وججي النبي ولبلم وسيكي بچده فاستخرج القلب ويلتني برنده فاستخرج منه علقة ويلتني برنده حتى فقال هذا حظ الشيطان منك ويلم دوني كلا الشيطان أماده ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم تقولون ولو برمي يجيني كاولي ذهب ولو يطلب كن يم زمزم ثم أعاده إلى مكانه ورتنده واتبرني بلاس مولو وجاء الغلمان يسعى سكا بنغار إندق بفاي إلى ابنه يمك وان حليمة فقال بي إن محمدا قد قتل في النبي ودي ورام فلما عاد استقبلوه جندن بنغرتي بنجد النبي وهو متغير اللون طبعا كان بعد النبي فدي مويلاد ngande odo wonko hebido فحكى لها ما حدث له ويوتني حليم كجلن مكو فخشيت عليه حليم هول بعد هذا الوقت وردت إلى أمي قل هن كنت دالا قربتي هبان دانب وهول ننجل مرثان جود ونوتي النبت يمو أيوة فقط الأحبة ونواسد ونيداب فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنين دريه ها النبي ودني دوب جاغم رأت أمه آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن كانك آمنة يوند كو بطلو ياد جورياد جم كلمك أي كان أولي عبد الله أيوة أن تزور قبرها بيثرب دو يحت مكة وجوريوتون قبر عبد الله وكنت يثرب ونمدينة فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو 500 كيلومتر كانك آمنة ويلتي مكة ومفاي كلونتو مدينة وأني نود إلى ولفدون كيلومتراج تامد جي كيلومتر ومعها ولدها اليتيم ويادنون كي بيك اليتيم ناسا يادو بجاكم محمد صلى الله عليه وسلم إنه خادمتها أيمن خادمك وني مغلطة مك بيثير أيمن وجده عبد المطلب كان عبد المطلب وجده عبد المطلب إنه عنده تانيك عبد المطلب أيوة فمكثت شهرا ثم عادت ناسا ndebe janotun habe dañita fodde wonde lewru
hay ɓe ngone artude. Wa baynama hiya raji'atun iz lahiqaha almarad, ne ɓe ngarno hay lawol ɓe jah tan rafi heftima fi awail tariq gilay goɗɗiyani feewini. Thumma ishtadda hatta matat bil abwa bayna makkah wal madina, nde yanono hankadi ha rafi o satti e makko kanko Amina, kanko o sanki e nokku biyeteɗo abwa. on nokku woni ko hakkunde makka e madina. Wodu finata hunaka ko ɗono o ubba. Fa asbaha alhabibu bila abin wala ɗo hankante annabi wattini ala babiraɗo ala yimiraɗo, bam makko sankim e gila o suwa jibineta, o jibina ko alyatim. Ko noon kadi yim makko joni sankima caggal o dañi duuɓi jeegom. hankadi o yaari duuɓi jeegom nden o wasi yimiraɗo, o wasi babiraɗo. Wa aada bihi jadduhu Abdul Muttalib ila Makkah, hankadi o heddora ko taaniko biyeteɗo Abdul Muttalib ko on ɗon artirimo Makka. Wa kanat mashaa'irul hunun alhanu fi fu'adihi tasdadu nahwa hafidihi, hankadi kanko taaniko on Abdul Muttalib korso mo o dañi annabi o ñande fof ina ɓeydo e taaniko. Ayo hafidu alyatim, taaniko mo ganduɗa ko alyatim allazi usiba bi masabin jadid, on mo ganduɗa dañi heɓama manam musiba garɗo e muɗum bi faqdi ummihi ba'da abihi, o mo ganduɗa alyatim mo ganduɗa o wasi yimmum caggal nde wasno bamum. ay farraqa alayhi raqqatan lam yarqaha ala ahadi min awladihi, kanko Abdul Muttalib o yurmi annabi ha ɓe feewi, o meeɗa yurmirade noon hay ɓiɓɓe makko. Fa kana la yada'uhu li wahdatihi almafruda, o wi kanko Abdul Muttalib ronki ni hankandi hay nattude wawde accudemo tan kanko tan goto, bal yufaddiluhu ala awladihi, kanko Abdul Muttalib omo ɓurnimo ni hay ɓiɓɓe makko. Fa kana yuwaddi'u li Abdul Muttalib firash fi dhil Kaaba, kana yuwada'u li Abdul Muttalib firash fi dhil Kaaba, kanko Abdul Muttalib mo wertantino lees ɓuuɓiri Kaaba ki. Fa kana banuhu yajlisuna hawla firashi, ɓiɓɓe Abdul Muttalib ngara jooɗo sara makko hatta yakhruja ilayha Abdul Muttalib yalta. ay la yajlis alayhi ahadun, hay goto noon jottake e bertantere nde min banihi e ɓiɓɓe makko ɓe ijlalan lahu, ɗum noon gam mawnin gam teddindemo ɓe garta ɓe jooɗe ɓiɓɓe bertede nde wertinade. Fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'tihi wa huwa ghulam, kanko annabi o sallallahu alaihi wasallam omo ara to Abdul Muttalib to ngasama ko jugudel hatta yajlis alayhi, arnon hawo jooɗe e balnide. Fa ya'khuzuhu a'mamuhu li yu'akhiruhu anhu, jiya wabira makko o ɓe sawodiɓe jaggam pour bo waso jooɗade ɗe dow bertantere nde. Fa yaqulu Abdul Muttalib wiyaɓe iza ra'a zalika minhum, so yi wonde eɓe kaɗamo jooɗade e bertantere nde, o wiyaɓe da'u ibni haza, gacce ɓiyam oɗo. Fa wallahi inna lahu sha'na, mi wondi wonde oɗo ɓiɗɗo de wonko wone makko. Summa yajlisu ma'ahu ala firasi, jaa o jodda e makko e bertantere nde. Wa yamsahu dhahruhu biyadihi, jaa omo mooma keece annabi ko omo momir ɗum jongo makko. Urruhu ma yarah yasna, kanko Abdul Muttalib kala fof ko yi annabi ene waɗa tan ɗum ene welam yiidam tan omo fija. wa li 8 sanawat wa shahrayn wa 10 ayyamin umri sallallahu alaihi wasallam tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib, annabi o kande yahna ha dañi duuɓi 8 wa shahrayn e lebbi 2 wa 10 ayyami balɗe 10 ngan sankadi o wasi hay korsinnoɗo mo on ɗon tani ko on ɗon biyeteɗo Abdul Muttalib bi Makkata. ay wa ra'a qabla wafatihi an ya'hada bi kafalati hafidihi ila ammihi abi Talib, kanko noon Abdul Muttalib ko adinde omo sanko o yino wonde omo resna kanko annabi omo resna ɗum bappaño makko biyeteɗo Abi Talib.
faqad kana shaqiq abihi kanko Abi Talib wonnoko ceeka dal Abdullah ba mum annabi mana Abu Talib ba mum annabi jiidi yimɓe e baba ay joni annabi o wasi taniko biyete Abdul Muttalib ina yaare wasi taniko omo yaare duuɓi 6 o wasi yimmakko omo yaare duuɓi 6 o wasi bammakko ko adide omo jibine aywa ɗum wonno basgol yimɓe e wasi yimmakko o wasi taniko ngaren ɗe fi riayati ammihi alhanun joni noon ko bappaani makko woni nehde annabi o sallallahu alaihi wasallam fi riayati ammihi alhanun nehgol bappaani makko kewɗo korsa ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه أي كان أبي طالب نون ونهي بيك ولا بين بي بنيه غورك yeeso ɓurgo yod yeeso ɓurgo timmude yeeso ɓurgo flowde wa dammahu ila awladihi kanko Abu Talib o wattimo e sukaɓe makko wa qaddamahu alayhim balni o ardinimo e sukaɓe makko wahtastahu bi fadlin wa ihtirami wa taqdir kanko annabi Abu Talib o resnim walla o hokkimo ɓural e korse e kormugol wa dhalla fawqa 40 sana ya'uddu janibuhu kanko annabi o wonde Abu Talib on fodde wonde to 40 ko hatta fof omo teddinimo wa yabsud alayhi himayatuhu wa yusadiquhu wa yukhasimu man min ajlihi ay omo wonde annabi hay sinno neɗɗo arini wi ina waɗi annabi ko fewan jeela ko omo dokkude on ɗo ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه وي كانك النبي صلى الله عليه وسلم أو على نقول تقبل جلي يشوفك مك إلا أنه كان يرعى غنما كان النبي أمو إن يه إن عين النو ندمر في بني سعد وفي مكة لأهلها على قرارين داون تو بني سعد وما عين النو جود وفي مكة لأرتكل مكة هكذا وما عين النو جود أيوة ويبدو أنه انتقل إلى عمل التجارة حين أصبح شابا كون نون كد أمي ما غيناك ودي جلاك أيوة دويها وسقتين بهيرة الراهب أولو غندو مغنداكو غندو يهوديانك ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة ديانها النبي ودني فدون دوب سابو إديد ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام أبو طالب يادي أمك دندي أمك غم جلاغ في الشام حتى وصل إلى بصرة ديانها بنيتي بصرة وهي معدودة من الشام وكان في ذلك الوقت حدودا لبلاد العرب وي بصر نون ko ɗum nokku mo ganduɗa ko limtireka e sam wa kana fi zalika waqt hududan li bilad al arab ngam sange arab en jogino frontière uji ganduɗa wuro fof ɗo haade wuro wongo go allati kanat tahta hukmu roman taw ngam sange shamen jeeno kay mana gonɗo kay less jimani rome aywa وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة غودو ورنون إن ورنو غاندو غور بيتر بحيرة واسمه فيما يقال جرجيس إن وينو ويكد جرجيس فلما نزل الركب خرج إليهم ديانوها دنتانغال تلي كانكو غاندو أندو ويلتي ورمب وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك إتيكو أدين دي أبو طالب أردت ابن النبي وميدان يلتت نعم أردم ولا سايمين دي ولا جاب أدم كون نقول لاول كان أبو طالب أري وأردي بيمونيك ولا بيمينيك بيتر عبد الله بيموني بيتر محمد كانكو غاندو أري يلتم
فجعل يمر بينهم حتى جاء فأخذ بيده كانكو أون غاند وأري ومناتهم وروح كنم هو أري هو جاء جنگ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين وينقل تقول كوهو ويندر ديكا هذا رسول رب العالمين أودوكو نلاد ويندر نلاد جوم ويندر ديكا هذا يبعثه الله رحمة للعالمين أودا ونما الله نلاد ولن يرمين ولن ويندر ديكا فقال له أبو طالب ما أعلمك بذلك أنكم كالتا دوكو هل ما عندي مالو فقال كان دو جاتي إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا وأن نقط ها بان عقبة على فوف حير ولا لك صناتو سجنيم إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي إذا دنا نقدنا تشجنتا صنع النبي وإني أعرفه بخاتم النبوة بلا أندر مكد خاتم النبوة تمر النبا أسفل من غضروف كتفي من تامبا مغندا ولكسر بلد مك مثل التفاحة ويكون قمن وإنا نجده في كتبنا أتى أدل صفات نون ساي مي يوندكو أنب وانا بدا حال تمبدا على بدا ميرني على كومي جانغي دفت أمين sabu arena defte amen wonta ma annabi ar etesi ari baade makko ko sifaaji makko ko dum e dum non mi yidum e odo suka dum adni kam wiide wonde odo woni nelaado Allah aywa thumma akramhum bidiyafa ngan sango on don gando teddini hottibe wa nasaha aba talib an yaruddahu o laabinire non o wi abu talib ngel cikolal non sada wawi newtangel sabu wala yaqdum bihi ila sham ay hata wala yaqdum bihi ila sham hata yaade makko fewde sham khawfan alayhi min ar-rum wal yahud sabun sayi sham ngan sa ene way taw yahudi yanko be sen jimu ton wal roma yanko be sen jimu ko ene way jaggam keftinam be keftinam hono ne keftinir momini en bay jaggore be ngan sa ngam basam wala ni be baramam bon فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة ناسا أبو طالب نلي كادون حال فامي كو أنون كان دهالكو هان كان يود النبي يحوت ياد ود سكات مكة بن جهاد بكوات مكة كانكو أجكير دانغان مكة في الشام أيوة ɗum wonno ko faate neegol makko kay ba makko cewndi ɗon ɗon ngaren e dawgal makko hakkunde Khadija e annabi sallallahu alaihi wasallam زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها وفي 25 من سنه من سنه وعند النبي هذا يكون دوبس نوغاس جوي خرج تاجرا إلى الشام ويأتي يلتوتان قد أميها شام في مال خديجة طبعا يلترتنو يعنو جلاو كي جود خديجة دينك خديجة ليغنتنو خديجة بغندق بنت خويلد دينك بيدب خويلد وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال ويا خديجة كو كوميرسانت ونو ko gollotoɗo wonno julanki wonno zatu sharafin wa mal ko jom teddungal ko jom kadi jawdi jogino teddungal jogino jawdi falamma balaghaha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma balaghaha min sidq hadithihi gilde hankan hawdani information wonde annabi odo de kam ko neddo moƴƴo neddo gongɗo no haala o fenata wa azuma amanatu ngan sangi kanko Khadija hankanto o hooli annabi wa karum wa azumi amanatihi wa karum akhlaqi ba'thatu ilayhi de yana hankante hawa Khadija hoolim andi jikkoji makko moƴ teddude sa o yehi o hooli o tottimo julaago makko ko noon kadi o hollitirmo
jawkal waɗo farata alayhi an yahruja fi malin laha ila sham tajiran kanko Khadija tottima jawdi nde yahata juloyo wa tu'tihi afdal ma kanat tu'tihi ghayrihi min at-tujjar kanko Khadija tottima jawdi ndi ganduɗa ɓurdi hewde e jawdi ndi o tottanno woɓɓe taw jiida e annabi o ma ghulamin laha yuqalu lahu Maysara kanko noon Khadija omo wonduno e mo jogino cukalel gotel kañum ko gollotoɗo makko ngelɗo cukalel yaltidi e walla on ɗon gollotoɗo makko yaade e annabi o sallallahu alaihi wasallam ayo fa qabilahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi o kañumne jaɓi e ko Khadija totti ɗum ko wa kharaja fi maliha zalik o yaha ƴetti jawdi Khadija o yaha omo juloyo wa kharaja ma'ahu ghulamuha Maysara hatta qadima ash-Sham yaltide e makko ghulamu woni kanko cukalel Khadija ngel kanko e annabi jaadi ɓe jeehi ɓe ƴetti Sham walamma raja ila makkah arada Khadija fi maliha min al-amana wal baraka non sa nde annabi yehi ha arti ɓe jeehi ɓe jeeyi ɓe comim ɓe garti Khadija yi e jawdi ndi ko yi e kolowol ala ko manki hen wal baraka e bénéfice maɓe dañi ko ɓe jeeyi ko fof ɗeɗe gueɗe ganduɗa malam tarahu qabla hada o meeɗa yiide ko wayni o meeɗa dañde ko wayni meeɓe gollonade ɓe fof hono ko annabi gollonima ko ala fof meeɗo gollonademo ko wayno ayo fa akhbaraha ghulamuha Maysara bima ra'a fihi ele haɗan ɗon kanko Maysara o jaadunoɗo e annabi o habri Khadija ko yiye annabi ko sallallahu alaihi wasallam min sifatin tayyiba e sifaji ɗe ganduɗa ko sifaji moƴƴi tedduɗi wa fikrin raji e miijoji ɗi ganduɗa ko miijoji ceeɗɗi joguiɗi wa kana sadatu wa ru'asa min Quraysh yahrisuna ala zawaj Khadija to gansago noon Khadija kañum ko diwɗuno ko diwo wonno e nder Makka waɗi jiya hohoɓɓe joom darajuji ngari ina ƴama Khadija ay eɓe jiɗno resde Khadija fata aba alayhim zalik kanko Khadija noon o wurtannoɓe o salatono resede lakinnaha wajadat fi Muhammadin khayra zawjin yu'inuha ala ana il hayat yarano hankkadi hawyi annabi o yiye makko ko ganduɗa ko neɗɗo yiyete joom galle anda oɗo gorko de so resi kam ma wallam mami daña makko hoolare ɗum Khadija yiye annabi fatahaddathat bima fi nafsiha ila sadiqatiha Nafisa kanko Khadija ko fuɗɗi tinde ɓerde makko e hoore makko o yewtiri ɗum e sehil makko biyeteɗo Nafisa binta Munabbih fa zahabat Nafisat ilayhi kanko Nafisa o yehi fewde annabi sallallahu alaihi wasallam tufatihu an yatazawwaja Khadija omo andinamo wonde Khadija de koko yiɗimo ete nde a siti annabi ene wawi resdemo faradiya bi zalik annabi kañum jaɓi ko Nafisa haani ɗum ko wonde yiɗi resde Khadija wa kallama a'mamahu kanko annabi o haaldi e babiraɓe makko sawdiɓe fa zahabu ila ammi Khadija ɓeyno jeehi to babiraɗo cewdiɗo Khadija o wa khatabuha ɓe ƴamimo ilayhi wa tamma zawaj gasaga ɓe ndesodir wa hadra al aqd kumal ngal tawama ɗum banu hashim en wo ru'asa Mudar wa zalika ba'da ruju'ihi min ash-Sham bi shahrayn ɗum noon caggal tan nde o arti Sham fadi woni lebbi ɗiɗi wa kana sinnuha izzat 40 sana Khadija ne yaade duuɓi capanɗe wa kana yawma idin afdalu nisa qawmiha nasaban wa tharwatan wa aqlan sewi ko batte jawdi kanko ɓuuri sewi kadi batte asko kadi kanko ɓuuri rewɓe kala sewi batte hakkilantagal Khadija ɓuuri rewɓe kala wa hiya awwal imra'atin tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam on woni debbo gadeɗo ma annabi adi rasde kanko woni jeewo annabi walam yatazawwaj alayha ghayraha hatta matat kanko annabi o resani woni o nawlirani Khadija en gurdam muɗum wa kullu awladihi sallallahu alaihi wasallam minha siwa Ibrahim ete ɓiɓɓe annabi ɓe kala
be annabi dañ besni dum ke Khadija haydi Ibrahim walad lahu Qasim kanko Khadija o jibini annabi beeteɗo Qasim summa Zainab o dañji annabi beeteɗo Zainab summa Ruqayya annabi dañji Khadija beeteɗo Ruqayya summa Ummu Kalsum annabi dañji annabi beeteɗo Ummu Kalsum summa Fatima annabi dañji annabi beeteɗo Fatima summa Abdullahi annabi dañji Khadija beeteɗo Abdullahi wa kana Abdullahi yulaqab bit-tayyib wat-tahir wa mata al-awlad kulluhum fi sighar sukaɓe worɓe fof noon cankori ko cukaako ko adi nde ɓe kellifte amma al-banat fa kulluhunna adrakna al-islam si ko sukaɓe ɓiɓɓe rewɓe noon kamɓe fof ɓe tawama l'islam fa aslamna wa hajarna kamɓe fof kadi ɓe gonɗini annabi ɓe gonɗini l'islam kadi ɓe peri illa annahunna adrakat hunna al-wafat sona noon kamɓe fof kadi ɓe maayi ko e gurdam annabi adrakat hunna al-wafat fi hayati sallallahu alaihi wasallam siwa Fatima haydi Fatima faaji ɓe tan wuuri caggal annabi heddi ko fof kala fof ko annabi ɓesnino worɓe maayi ko adini kellifte sey ko rewɓe maayi e gurdam annabi ha heddi debbo goto biyeteɗo Fatima on maayi ko caggal annabi caggal nde annabi sanki ha dañi lebbi jeegom ko nden Fatima kañumne abbi ɗum aywa garen e rajahat aqlihi woni hakkilantagal annabi o sallallahu alaihi wasallam rajahatu aqlihi sallallahu alaihi wasallam woni ceebgol hakkille annabi sallallahu alaihi wasallam wali 35 sana min mawlidihi nden nde annabi yarte duuɓi 35 qamat Quraysh bi bina'il Kaaba Qurayshiyanko gonino e mahde Kaaba wa zalik li anna qabla bi'thatihi sallallahu alaihi wasallam bi 5 sinin ɗum noon adi dewgol annabi ko donde duuɓi 5 ay arino gansan e Makka sayrun shadid waaɓe ganduɗa ko waaɓe sattango en hadara ila baytil haram ma gonɗon waame noon woni wonko bonnuno e suudu Kaaba ndu fa awshakatil Kaabatu minhu alal inhiyar Kaaba kay hin ha ɗeɓi fukkati فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها مثلا قريش نون حسنت محقونغول حرصا على مكانتها نعم ريرود فد كابكا واتفقوا على إلا طيبا بنجي نون بيان كاي بكاور وند كلا فوف نا تاوي محقونغول يونن لا تشنيد فلا يدخلون لا بيعا ربا تونو ولا جاهو إن ربا ولا مظلمة أحد من الناس ومغندا على هيغوت مغندا تونيان هيغوت وكانوا يخافون هدمها إليك فواد وكل نوكد يربن دك وكو جوكي دك نم محتاج فابتدى بها الوليد المغيرة كابكا وانكو هلنا هولنوɓe ko jeysi Abraha barno sababu en jinnoɗo yirbide Kaaba kamɓe noon ɓe jiɗi kadi helde Kaaba ka ngam feenude ɗum kono noon anniyaji gona goɗɗum anniya Abraha e anniyaji mabɓe kamɓe ɓe jiɗi ko fewnude Kaaba ka kono noon ɓe mbaɗi kullel e cuusal ha hen biyeteɗo Al-Walid fabtada biha Al-Walid ibn Mughira al-Makhzumi on adi fuɗɗare yirbinde fa akhadha al-mi'wal wa qala wallahi ma nurid illa al-khayr to ƴettino fikku ngam hankanti helde ɗum o wi wallahi noon min muyani e helde sona moƴƴere min jiɗɗango fewnude ɗum summa hadama nahiyata ruknayn ma so fuɗɗi e helde e bangoɗo ruknuji ɗiɗɗi walamma lam yusibhu shay'un min as-su nde yaani hanka ka fuɗɓe jiwonde kanko Al-Walid o heeɗi Kaaba ka eti ala fof ko heeɓimo ko boni tabi ahun nas yimɓe ɓe ndewi e makko
في الهدم في اليوم الثاني يمبا نيمتنيم كالغول ngol نيرام باتو ديميجو ولم يزال في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم بكلا هم جتين غورندي دين إبراهيم وانو ثم لما أرادوا بناءها قسموها من جانا هنكلا بنجي محتا دي كابكا بفتشك وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها هن دادا فتشل كأن مهر فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة هي اللي الفوف بلنا كاجمول وأخذوا يبنونها بمغري المهر وتولى البناء بناء رومي مهنو كابكالون كو مهنو بيتين باقوم اون كروم ناج فلما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود ديانها كاجد كبي بلاس موضع الحجر الأسود وان هاير بلير نفر ولير اختلفوا غاسان بلور نجري في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه 4 ليال أو 5 قدوة لبلد ولا جماجي ني ولا جي هنقول بلور نك فام درت واشتد النزاع كان فوق دران فوق دور هيوي حتى كاد يتحول إلى حرب هذا إفواد إلى حرب عظيمة في أرض الحرم إلا أن أبا أمية بن المغير المخزومي عرض عليهم أن يحكموا يوندون أموي هنكانت دو نياوان تب بنياو غانسان ngeen hunde hewande hakkone mabbe ay be mbi wonde ne kala bi arde kala fu gadil e naddi e jamaaka yo on won nyaawo so jabayno awwal dakhil alayhi min bab masjid kala fu gadil naddi e jamal masjid ngal yo on won nyaawo dalik ngasan be jabi dum wa sha Allah an yuhrisalla Allah haaju non on poddo nyaawde be on poddo ittude be on poddo dure be mbino ko kala nadde jamaahe gadide hen nad Allah wadi adi hen nad ko annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu hatafu galden hanka be ji annabi nadde hanka be golle be loki bi hadha al-amin radaynahu hadha muhammad ko odo ko laado de min balama sabana annabi wetno ko al-amin muhammad mo ngada ko laado hadha muhammad aw muhammad falamma intaha ilayhim layanaha annabi temab وأخبره الخبر بكبر بوندو كيفكو أي من ديك فود وند جماجي ناي امين بو ندير من دنكي فام ندير جوناد جماعه يو اون نياو امين الله ودي جون انا دي نياد جماعه كان نياوتا امين النبي طلب رداء النبي دبيتي مب ودره فوضع الحجر في وسط الرداء وجدت هايرده وفاير بحكمه ودرنده ايوه وطلب من رؤساء القبائل المتنازع لجدي حين الكلا فو ندرتنو لجل يجوغو اتوال ودرنده ina wada hen hayrde be podum e place modum ayo wa amaruhum an yarfa'uhu wa yamiru yabe bamtu darde hatta iza awsaluhu ila mawdi' al-hajar ha be poy udarnde hayrde furi wonde do akhadahu bi yadihi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wajati hayrde ittu juude makko wada'ahu fi makanihi wadi be place makko wa kana hadha al-hal hakiman رضي به القوم يبقى بلامدهم. قاربت سنة صلى الله عليه وسلم 40 ديانها دوب النبي صلى الله عليه وسلم لما يتادي دوب شفني وكانت تأملاته في الكون قد أبعدت بينه وبين قومه. تأملاته المكو ونخلواج مكو جيبل مكو دي ورنو كون إنفيرو قد أبعدت بينه وبين قومه نعدارت أدنون لما واتي ميجوج مكو واتي سير دم حكم مكو يمك وحبب إليه الخلو ومر يدنا خلو يدنا يود كمر نهار مكو فكان يأخذ الخبز والماء يتنطنكم بر إنديا ويذهب إلى غاره رأو يبرودم ويهاتو بمبرو في جبل النور
وهو غار لطيف طوله 4 أذرع ويدنون كدم ويمبا غندا كو فنغتان مدم جوتيكي ماون زروج ناي وعرضه ذراع وثلاثة أرباع تي كو دندو جاجي كينام مدم ديرا لالدي تاسي فيقيم فيه شهر رمضان ويتون نيبانو لور كورتون ونن ويقضي وقته في التأمل ونوان حنقر أمولا تأملات أمبولنا أمميجو والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون أمميجو كفاتي تغورد وفيما وراءها يقوي تغورد ميتافيزيك من قدرة مبدعة فد نغندا قطر نغندا كباون فيونج وهو غير مطمئن لما عليه قومه من إبادة إرادكو إجلي سنموش كان كبر نكو جباندو والجهل والخرافات التي يعيشون عليها مجين الخرافات dengan da be ngorat kan ko be berna ko kay mo wordu wad bulanum ko yaadi yewde horma ko yaade ladde ulni yo mo mejo ولكن ليس بين يديه طريق واضح كرنون أسوا دنيتو lawol labgol omo andi ɓe ko ngoni ko ɗum wona lawol pewgol ɗum hakkille jaɓanɗo kono noon kanko o suwa dañci ko ene fowome e lawol wala manhaj muhaddad o suwa dañta méthode mo ganduɗa ko totta wala tariq yatma'innu ilayhi wa yardahu ede o suwa dañde lawol ngol foti rewde omo rewra ɗum Allah taw ko lawol pewgol poccugol mo ganduɗa mo welangol وكان اختياره لهذا العزل من تدبير الله له سوء آدم قلب كل قل دير أيامات من تدبير الله له إنكو على سبنيه وليكون انقطاعه عن أي شيء يشغله في الأرض قلب كل قل جيو قل ملوات كنغم هادم سيرنم ايجين ببي ولا سيرنم كالفوق فاتيك العدم ومشكلات الحياة اتشاد العدم وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة همي جيم dengan tokos dengan daerah ساونيه شغل الماء ورنا أيوة من نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم ngan sangonon baade hankan kanko wonko fandi mo hunde mawde sonala ina moj wada prepare ko ade dum la arar fa yasta'id li haml al amanah al kubra wa hablo ngam ronade holar monande wa hatta yatafarra qalbuhu illa min inshighal billahi ta'ala hankan berne makko ala fu ko wonata hen so wona tan sohlirde Allah subhanahu wa ta'ala dabbara Allah lahu hadhihi al azla dum wadi Allah fewjanimo ngolɗo pullugol qabla taklifihi birrisala ko adinde Allah deftatamo nelanga ɗum noon fuɗɗi fodde ɓe salasi sanawat ko adi duuɓi tati e nelanga ayantaliqu fi hadhihi al-azla shahran min az-zaman woni oɗo golɗo pullugol lewru ngasanga walamma takamala sinnuhu 40 sana nden ndeyano ha duuɓi makko timmi duuɓi capannayi o dañi duuɓi capannayi bada'a alamat muqaddimat an-nubuwwa ngal maale kullirowo annabagal fuɗɗi feñde makko tazhar wa talma wa min zalik anna hajaran bi makkata kana yusallimu alayhi kullu ma marra bihi ene jeeya e ɗen maale kulliroje wonde o fuɗɗi wonde annabi won hayre wotere wonno makka kala fof ndo wirti hayre nde anata hayre nde saminam wa minha annahu kana yara ar-ru'ya as-sadiqa non kadi jeeya wonde o watti yiide koyɗo so ɗanima yi koyɗol tan ngol ɗo koyɗo wontoto ko gonga woni ru'ya as-sadiqa fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaq as-subh kanko annabi o yiyata koyɗo sona koyɗo ngol wona hono subaka ni ayo ɗum leera makko ko yino koyɗol ko o yiyata ɗum jaharan hatta mada ala zalika 6 ashhur non o waɗi hawo dañi fodde wonde lebbi jeegom e onon alhaal falamma kana ramadan min as-sanati as-salisa ha lewru ramadan
hitande wottone tataɓɓere min azlatihi e pollowol makko radiallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bi hara sha Allah an yunzila rahmatuhu wa hidayatuhu ala ahli al ard ngan noon ngan sanga Allah muuyi tellinde pewal muɗum yurmene muɗum e yimɓe wonɓe leydi ndi fa akramahu bin nubuwwa ko noon Allah teddanirimo annabagal wa anzala ilayhi jibril bi ayati min alquran jibril tellini e makko ayaji ɗe ganduɗa ko qur'an awwal ma nazala min alquran ko adi jippade ko adi tellade qur'an ay wa kana sallallahu alaihi wasallam ka aadatihi yaqulu bi nafsihi hono gandirɗen annabi kañum yewdanno en fitta e hoore muɗum tan bi gaari hira to yimɓe wiyeten gaari hira to yata'abbadu fihi al-layali zawatil adad o moni toon jammaji kewɗi qabla an yarji ila ahli ko adi nde o ruttito dokkoreji makko wa yatazawwadu li zalik ɗum noon sa wawi wonde ɗon ko yoɓortono ɗum yoɓo fodde wonde ko on woni toon lebbi walla balɗe summa yarji ila khadija caggal ɗum o ruttito fewde khadija fa yatazawwada li misliha o yoɓto kadi yiru ɗum hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari hira ɗon o woni ha gonga aranima to kanko o woni to ghar hira to fa fi laylatin min tilka layali e hen jamma goto ɗin e jammaji ɗi wonno toon ja'ahu jibril konen jibril are makko fa qala lahu jibril wima iqra jibril wima jango qala ma ana bi qari wi min kam mi wona jangowo mi jangani fa fi laylatin min tilka layali e hen jamma goto ɗin e jammaji ja'ahu jibril ari e makko fa qala lahu o wima iqra jango qala ma ana bi qari mi wona jangoɓe wawa jangude qala fa akhadhani fa ghattani ay dammani hatta balagha min al-jahd kanko jibril jaggim forsim ha tampum o hoggim no mbiyerte summa arsalani caggal o ɗaccim fa qala iqra o wiiti kadi jango qultu ma ana bi qari mbi min kam wona jangowo fa akhadhani fa ghattani thaniya o jaggam kadi o hokki kam ɗummol hatta balagha min al-jahd noon waɗi kam ha lawol tataɓol o wi iqra bismi rabbika alladi khalaq o wi a jango wi wonde iqra bismi rabbika alladi khalaq ay خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أولا آية أدي تلاد القرآن فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتعش ما سان النبي رتي تو خرج نسين من الخوف نسين سب كل فدخل على زوجته فنات وهي جمسول مك خديجة فقال زملوني وبيأي توريك cuddeekam fa zammiluhu cuddim hatta dhahaba anhu al-khawf ha kulongol iwi fa qala khadija o wini khadija laqad khashitu ala nafsi min de kam mbiɗe huuli e hooram fa qalat khadija wini kalla aha ala wallahi ma yukhzika Allah abada mi woni Allah de metta hoynidam innaka la tasilu rahim tuba an aɗa jokka enɗam wa tahmil kal aɗa rono tampereje wa tuksibul ma'dum aɗa hokka joni kaɗaɗo woni basɗo wa tuqri ad-dayf aɗa hotta koɗo wa tu'ina ala nawa'ib al-haqq aɗa walla gonga an wadde Allah hoynatama fantalaqat bihi khadija hatta atat bihi ibnu ammiha khadija yaade makko hawa addimo e ɓi bappaji makko wote بيت ورقة بن نوفل وكان قد تنصر في الجاهلية كم كنون كو نصاريان كو نصراناج وكان شيخا كبيرا أعمى كنون كو مول نيجيكم دون فقالت له خديجة يا ابن عم يعني ببابانا اسمع من ابن أخيك حتى بنغرق فقال له ورقة وين يا ابن أخي ماذا ترى عن بنغرق كن جيدا فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا حبر كيكو خبر ما رأى وندكو ينتو ينبسو فقال له ورقة هذا
namus alladhi anzalahu Allah ala Musa hiɗum noon ko ɗum malayika mo ganduɗa ko o malayika Allah tillini e Musa ya laytani fiha jiz'an laytani akuna hayyan idh yukhrijuka qawmuka o hanin to mo tagarto mo woni no gurɗo sangande yimɓe ma bandiraɓe ma yaltintuma e wuuro maɗa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɗon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi aw mukhrijiyahum beele kamɓe ko ɓe yaltinoɓe mi e wuuro am qala naam kanko Waraqa wi ahan kay lam ya'ti rajulun qat misli ma ji'ta bihi illa udi ala fof gaddowo yori ko gadduɗa ko so wona taw hasidama id wa in yudrikni yawmuka ansuruk nasran mu'azziran so tawi noon ko keɓɗa ko ñalawma jaltinteɗa o ɓe tawno nde ɗum wallatan ثم لم يزل ورقة أن توفي فترة الوحي سيران دون بويان كنكو ورقة سنكي لقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا حزينا تأخذ الحياة والدهش كنكو النبي صلى الله عليه وسلم edin ɗon ñallo woni cunid sabur tinta wonde ko jaltinteɗo e makko ko jaltinteɗo wara makko ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء كنكو صلى الله عليه وسلم وهيت غار حراء فمكث به شهرا وانتم فدوند لور ينتظر الوحي مفنر الوحي فلما قضى شهره هبط يعني هكذا لورندو يوت وتلتي فلما وصل منتصف الوادي نودي فنظر عن يميني فلم يرى شيئا لغرها feccere waɗi hakkunde caangol ngol o nodda o yejjiti bange makko ñaam falam yara shay'an yana hay batte wa nadara an shimalihi o ƴeewi bange makko nan falam yara shay'an yana hay den wa nadara amamahu o ƴeewi yeeso makko falam yara shay'an yana hay hunde wa nadara khalfahu o ƴeewi caggal makko falam yara shay'an yana hay hunde wa rafa'a ra'sahu o ɓamti hoore makko fa idal malak alladhi ja'ahu bi hara jalisun ala kursi yiwonde malayika goto on tawnoɗo mo to gaari hirato nde ɓamtuno hoore makko o ƴeewi asamanu o tawi wonde on nan ɗon jooɗi e dow chaise goto e weeyo manam bayna sama wal ard o jooɗi ko hakkude asamanu e leydi fa jara min ru'ban ɗum noon huuɗi jiya hunde ganduɗa nani dow asamanu jooɗi e dow chaise ala fof jaggi ɗum kadi ene hulɓe ayo ɗum waɗi o wi fa jara min ru'ban hatta wasila ila bayti kono o huuli o dogi o yetti to galle makko fa ata khadija o ari kadi khadija fa qala zammiluni daththiruni ay wa sabbu alayya ma'an barid ay cudde kon cuure kam juppeyam ndiyam ɓuɓɗam fa dathharu wa sabbu alayhi ma'an baridan ɓe cuddimo ɓe juppi e makko ndiyam ɓuɓɗam fa nazalat alayhi ɗum jippi makko o wi ya ay waɗi ay jippiɗe makko wi ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur ɗon nde ɗo simore jippi wiyore ya ayyuhal mudaththir e hema an cuddiɗo qum fa anzir ummo ya jertini wa rabbaka fakabbir monin joomi wa thiyabaka fatahhir ya raɓɓin cumcima wa rujza fahjur kala fof suɓe ya waɓɓita ay ko ni moy annabi sallallahu alaihi wasallam wonti annabi wonti nelaɗo wa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa dhalla qa'iman ba'da akthar min 20 aman caggal hankan ɗiɗo kekuji ɗum jawti hankkadi fuɗɗimo wotude ɗum o dari o andi hankkadi ɗo ko arko ko nelal ummade joomiko are makko giɗo nden noon lam yastari o foftaki walam yaskun o dayɓani walam ya'shi li nafsi o wuranani hoore makko wala li ahadi o wuranani sabude koreji makko tan innama qama wa dhalla qa'iman ala da'wati li dinillah hankkadi o darni tan ko noddande diine Allah yahmilu ala katifi ab'ad da'wa omo rondi balab makko teddeni noddanu ndu ab'al bashariya kullaha manan teddeni neɗɗo fof sabu kamɓe fof kam neɗɗo fof ene waɗi ɗiyam ko ɗum nde mbawata ab'al aqida kullaha teddeni ha joni firgol woni gonɗingol
وأبع الكفاء والجهاد في ميادين شتى كنون كتدين جهاد كدين هار ليدين ولا دينغري تشيرتو عاش في معاركه الدائبة المستمرة كانكو النبي صلى الله عليه وسلم ووري أحريج دوميل نون كدي نقولي لأكثر من 20 عاما فد كوين بور دول إسرائيل النبي لا يشغله شأن عن العمل الله فانكو واي سغل دوغا قلل لنشر دعوة نغم ساقد دعوة وإخراج الناس يلتن دي يم من الظلمات إلى النور يلتن يم إلى النور في ربطه النور عدد وني ياتر من ngurdam annabi gele annabi ko adinde jibante en kalina kew kew bannoɗo ko adinde annabi jibante woni abraha ko nonne kadi en kayi ko baati jibinede makko ko kewanimo ko ha yetti hande ɗo Allah milimo waɗimo annabi kanko annabi o noon on woni jibinaɗo e nduɗo lewru ganduɗa ko rabiul awwal fa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain eɗen mbiya tan yo Allah juula makko juula e sahaba makko e yaadi makko e yiɓɓe makko e dendagal julɓe sabu julde annabi o ko ɓeydare neɗɗo o tan wonata Allah wi ko Allah e malaikaji mum enen juule e makko hay ɗum ko be sifati istibrar o yimiri kadi e julɓe e juule makko woni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ñaago Allah nde hokkaren tatarede jammaji baɗini jammaji keeɗe lewtilintinɗe ɓoyen yewtidde hen ɓoyen kadi siftinde hen julɓe in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.